premios para descubrir se eres un adicto desta clase. Número 1. O día que poñen o seu programa non paran de preguntar. Isto recórdame a que cando eu, un día casual, entrara na casa e vi os meus pais falando, botando berros, e miña nai pose: José, que hora é? E meu pai, tremendo de medo: non teño reloxo, María. E miña nai: ti non tenes nada. Número 2. Perden a palo simplemente divídense de decir sí ou non. Eu estaba tirado no sofá vendo a televisión e miña nai xa para rematarme, dar a coñazo e pórseme: Pablo, que tal a clase de inglés? Eu: sí. Pablo, que chante foi no atletismo? Eu: non. Número 3. Aumentan progresivamente o volumen do seu televisor e roñan polo baixo: que non vale nada. Número 4. Agarran o mando con agresividade e non hai maneira de coñer solto. Eu un día entrar na casa e puse a televisión, collín o mando e miña nai vai e mordeu un dedo. Tiveron que quedar 3 puntos, casi mo amputa. Es un grave problema, pero que non entendo é como poden dar programas como Sálvame. Eu creo que culpa da canción, que ten mensaxes subliminais, é que non pegaría. Veña a cantar en todo este amigos que seguro que sabedes. Sálvame, lo único que eu sei é que por lo menos o 85% das nachas o ven. A mí está enganchadísima. E hasta a veces ver a los presentadores de televisión é externa. Eu non entendo que realmente a ese programa. É simplemente vexo un conxunto de periodistas remotos, tal cariñas que emiten sons desagradables, tal guitarra desafinada que simula unha plaza de touros en días de San Fermín. Pero non. A ver, ahora estaba acordando que surxiu un problema con este monólogo cando eu estaba montando e quixen chamar a miña nai. Chamei: mamá. Non me contestaba e volvín a chamar: mamá. E ante o meu desespero fun alá a ver que estaba sucedendo. Tiña por que sorprenderme, estaba vendo Sálvame. Mamá, por que non viñeches? Ela: sí. Mamá, por que non me axudaches? Ela: non. Pero mamá, vai dar un pavo que non me deixes oír a tua televisión. Marchei sigiloso mentras ela aumentaba progresivamente o volumen do seu televisor. Bueno. A mí, e como a todos seguramente, gusta mi programa Aquí se define. Un programa típico en España en todas partes. ¿A qué les gusta una frase de esas como mariscos verde o mar a un mayor precio? Se quieren hacer elegante, debe ser un bogaván. Se quieren hacer delgada, debe ser una tirada. E se quieren hacer fina, debe ser una lurina. O como contestador de consenso. Son coque. Non estou. Se vedes este número che pregunto. Gracias a esto descubrí que eu mismo non sou un adicto de televisión. Eu sempre que vi ese programa, miña nai dicía a mí: non, eso non sirve para nada, deixe de ver eso, eres un raro. Eu sempre lle dicía: mamá, eu non son raro, son